cái đó cái run the timing sao mình cái gì thật mong bật lắc là ra số ngày khi cái đó cái run mình take cầm tay phải bằng sân này cái gì thật đã rồi à mình là sáng khuyên lịch đấy cái lần đó chúng ta là क्या खा nglang cái giờ lấy sao đó là khi lấy sao đó là line mà thà sao là light mung sao đó là thật ra rằng mình được lấy cái là bảo phá gì người nào quý rồi đó ra được lấy riêng phá này bảo ministry cái gì bảo sung lắc đó lấy cho nên những sự ra phong sốc đó lấy nó chúng sai cố rồi rồi mà tay lắc cái nào những sự này sẽ sao mình lý là than mình lý là cái là Bible pa mình lý là chứ in là chỗ năng thế bây giờ nó kêu mà làm gì mà tùy logic là đó ini chỉ khởi trang sao lại cái nó lung kring tăng culture tuổi nào mà đi là thôi thật đó ít mùi cái thật đó mà lung mà đi ngalo cái chiều mà làm chỉ li thật đó ili hàng ra sao gì này thế nên xây ha sao lại cái thật gì nó phá mấy nick lấy trang đây là xây ha sao lại cái ra đó khi đợt cả sao nick lấy trang ra khi mà tùy logic lấy đó xây ha sao kiểu chỉ li thật đó taxi thật đó ili mà tùy khami thật đó hi thật đó uk lung chỉ li có cái này ra sang khami thật đó ra sang khami này chịu vang cái nào chỉ taxi ý nó thùng mùi online through here đó chứ không mấy khả về rau phá tùy share hi Philippines 4 week 6 and 7 hi nó thùng đi share sa ngay này thế là topic hi ít là một chút là cái khi là phá mấy cấp đi lấy trang đây là một chút cái thế là topic hi yang vào là cái Bible hi pa man text hi pa man là cái ít là tức là question sa gì này mi cũng mua hi question mà sa khắp và ít thùng hi track là mất nín bà khử thả ra thế so mà regular question cái sai phá máy đấy được ít là tức là san quy gì này hi pa man đó lấy là cái thế là question cái sa vậy cái và thà nó cái gì bông chỉ miếng cái sa thật cái vai quy or miếng cái gì cái sa cái vai quy question cái sa pa mình là na ít là ta cái là yar rin là cái thà tầm quy bài ra cái gì quy question sa khang sa ki Bible text in the sang sa chỉ đấy thế nào à chú topic ina can true peace exist in an anxious world the chingri ka hai ko ho hi tu yar ba hi chingri ka hai ko ho tu yar ba hi a chú we thà the chốt chẳng la ka hai ya malung ring la ka hai ya confuse hala ka hai ya anxious thà the malung ring la ka hai ya kira shok ni lam ba the ka la rot marat la ka hai ya chingri ka hai ya makhle ya ô cái thuy hi chingri cái hai hi lấy lạc la cái gì mà hi ning li ra mà tùy mình sắc chín hồi le text na so aje ina da tum li text na hangai da klei Bible text pa mier kha I tum mai sa ma mai da tha ma man se kha hi li ina ma tai lak na I tum na ma chuk rum gi pa hi na wa khi le ji tran ji li ta chingri cái hai hi aje wi zimik show hi li aje wi tu za da da klei li hi lấy lạc la possible salak la cái gì nó thùng question mà salak to à gì thùng mui tăng cô lui ram hili là chót cái chang track lấy đó lấy mới đình phalak mà này ila cái là shock được lấy rai rai hi là ít thùng lên ninh sa dưng sắc sỡ đó lấy tơ hi win ninh sa dưng sắc sỡ được lấy rot marat là cái lấy được lấy hili chính ri gai lấy lạc đó lấy la chính ri gai khi do cái gì mà gì mà chụp sắc ngay gì nè à gì explore sang room ngay gì nè ít hôm hi chính ri khai hi mà lấy đồ cái gì bà hi nó thùng li question sang sắc ngay chi thế nào kêu vắng đi ít hôm mi cũng mua cái sao đó kêu vắng đi ít hôm hi anxious ha xong nào đó à không mấy khi ra sốc ní cái dạng người chi người chăm này vậy à sao mấy ý khi sa sốc ní cái dạng à không mấy nào thằng khi ra sốc ra à sao mấy khi ra sốc ra cái gì vậy u cả khả năng nếu ở bao mùi vắng ấy là cái lần nếu gặp ninh nên là miếng lịch tùy hàng yon cái hai vắng ấy là cái lần nếu khring khrak ấy là cái lần nếu family problem ấy là society with issues vắng ấy là khi vắng ấy là khlam mà thấy mà này khá na i anxious hala cái nào mình lung ring lắc cái nào khi ra sống những lần chui không jam nè pem là cái lấy được lấy thâm nào chui akka nó thậm chí cái thao mình lung khring mình lấy lắc to cái gì nó thậm chí là ngàn lưu shit ngay chứ có chế là chui thì li à khang ai ba hi na ba ta vì rally shit cái sang hi na cái tông khang cái chênh sắc sập bay la cái gì ba hi nó thùng li là question sang ngay chứ có ta đã short sala cái đó chui li mà chụp bay mày phải nó thùng li first throw in cái sao này chế na ta chính ri cái hai hi vì rau li lấy lạc la cái thà ta lấy cái thà ta ít thùng explore sao bay ra
cái thà đây chúng thấy bài đó bộ này cái thà đây chúng li hàng chỉ thấy ai đó lấy bộ vì lại cái thà cái bia ai lấy cái gì ít chúng ục lung li sạc la kia na mất chụp mà man là cái pháp tăng rồi phải xa xỉ ít chúng nào ục lung li atam cái gì vậy li question sa shon tak lấy why trust God instead of worry chẳng khi vắng cái na church ka shon là cái ít chúng mi church ka shon là cái church li ka là cái or fellowship à li va là cái cho rally shit trong lo o khả năng lo đã hàng shon được lại church li va là cái sermon là người ta shon được lại cả mu khả năng của cái gì khi vắng cái thà da mu khả năng cái gì đó cái thà da rally shit trong cái gì đó mâm chụp kiện lắm nơi cái thà da shit trong đó lại shit trong ai sao đó là rally trust ai sao đó là rally đó thấy ai sao đó là o khả năng shon người chỉ shon à không mà là khi ra trong là không cái gì không dám chứ đó nơi lý quy năm là lấy shon why question sang rồi ngay xin nó chế nè cái chẳng khất hi na imang na khang han maning mane o go thui tra khali yang khwa tranjili o go thui tra khali yang khwa tranjili Hinduism la Buddhism la ka tong ka atheist la ma thaim ne ka tong na question ka sa mikumo reason later kleya conscious kleya mi phaning shok ka chapa mi ping ka tong ka hin la kuin ka tok jang da klei ka tong ka hin la mchuk da kleya question sa da kleya topic ka khana a chu hin dang peace the peace cái gì chính lý cái hai cái gì à chú rong ra là cái chính lý cái hai cái gì nó thùng mùi gặp nên lý cái thà đó pháp tao quý sắm bằng đồ chính lý cái hai gì ít thùng lấy bài lạc la chú rót camera chắc cái lý chính lý cái hai gì nó cái thà đó shan quý bài rồi đồ à chú Bible hi nó cái thà đó hàng đó lấy đồ cái gì ba gì yên mà chú sắc ngay chú peace cái gì in the definition đi yang vậy cơ simple khni en sắm bằng gì negative positive takni negative and positive takni hi in sambang jine negative pa hi na kyang lekle jiko to be short absence of war rai makle violence makle klo hostility jang ta hi rai makle for example aju really road kamrat ka tio ka shop je da chipa ji li chingri ka hai wang en compromise pa sa how chingri how ka shikho wang chingri how ju ti road marat lui chingri how cái gì ba hi negative peace ta shi chin di kho hi ba hi kala no we mirin ji li la chingri khai ma khle cái gì tran ji li kala to we personal en la ra lui se na na ning li chingri khai ma khle na no ta ka sayang no we mirin ji li trouble la ra ji na lu khna ng pai na sayon ba yong ga ak ra ji kha ji li chingri khai ji ta da na na apong ak ha je na cover up sa la ga chingri khai ji huna khoi bang ko ra ka pai le de maning la khui ra ka pai rom khui ka pai le jin da chili chingri ka hai ki ba ji ak le jin no negative peace the le de le the peace chi exist salak the le la ta ji eternal lak la ta ji hi aru ru bi bang ka khna we na tang da do ki ba hi ma shuk sa ngai ji no we lifetime en tang da ga na na peace ki ba hi aru ru bang mang khle jang aru ru na li comfort sa pai bang mang khle jang ki ba ji ma shuk sa ngai ji kho Then a positive peace cái gì ba, hi na baki là gì cả ba, presence of harmony, justice, chẳng, well-being and right relationship. Chính lý cái khẩu, cái là machine khẩu, cái là ring plug cái là kering cái gì hele, cái là này là không này nào li run the list los de, run list là không này list los de. Chính lý na akhai na akhai sinh rok là cái run list là cái kering cái gì li positive way peace ta hangai ta le de hele. Now, aran na cái ba li zat le do cái ba ji ma chuk sa ngai ji. Chen aran da li ma chuk sa ngai de klei pa na is peace external or internal. Uklung we na shok ka peace cái ba hi uklung li klei ka ayar li klei do cái ba ji ma chuk sa ngai ji ko. Ning li uklung li klei pa ka arui shok le ka tha da na na akhai na cover up sa khui le ka chingri khai akh khui khra pa ji ka or eternal cái tăng mắc vai nó cái tiền等的经历个还天那个雷雨个节经历个还把节个节把节呢经历个还多个节把节嘛就个是爱一个 can true peace exist in an คิดเลยเฮลี่ broken wall อาจจะ broken wall เฮลี่ exist ไปลักละ temporary สลักให้อีทุ่มริงวาดักเลยเฮลี่ peace ยังก็ว่าชุงดาว่าชาปรโดtemporary lak la gi baji machuk sak ngai ji no je na akpa hi na
are on we scholars thada idum world view dra le de klei pa hina is peace achievable sa pai jila or idealistic sa jila jine kuing to kui wangen na shok thadana li chingri ghai khram yi ka pai wi wangin na philosophical hopa kha kuira kami nali chingri ghai khram yi lo ki khava for example nali khrajan akhal ra hang lui ji thadana li comfort akhn ra sa ji khrajan akha mongen ra sa ji or nali hi thadang na kha la hi pa hi na kha devotion hi pa hi na kha motivation hi pa hi na kha nali chingri ghai khira yi ki ji wi la hi pa hi na kha music philosophy ra lo ji kha na chingri ghai khira yi ji ta chi lak la ki ji na peace now na to li na kha hanung sak ngai pa hi na muchuk sak ngai pa hi na ba first itum biblical creation hile itum we rani itum li shem kwe rani itum li hok pok le Genesis 1 and 2 li pa khen tranjile rani itum li ma thala gin shem kwe ji de mam lang sangai ji ko hi itum bible hi Genesis to Revelation ni connects a circle Jane he will prove by narrative he mam lang sangai na tumli Genesis account le 1 and 2 li pa khen tran le rani itum li ma thala ken shem myai de le itum li ma tha soren shem ha ye karab la masalak ma nei chingri ga hai na ma shem khui do hok phok le chingri ga hai ma le sa do Eden garden le chingri ga hai ji le sa de chingri ga hai ji le sa ji de Raina Adam Eve chi chingri ring phal lak en ok thui sa de sayura yula ring phal lak en pam sa de chili creation ji le ring phal lak en pam sa ji de mi yuri la khak tha da ra shui hao do ka tha da ra shui hao do chapter 2 3 li pa ka tra tran ji le the fall yo de ta ga tung more ra sang ga hai wi wang en ba chi wen ba peace le de le ya ka chang khat peace ring phalakin ina thang positive hangai harmony le de le ya machine le de le ya chingri ena ring phalakin phasala ma thalakin ring de le ya adamin I phasaring thalakin ring de le de le ji ka tung crash hoi mi thui gai de fall hi wena jena na thum li chi phap tang sak ngai wo hi ma ta rang le ga taxi ma ta rang le ga chi phap tang sak ngai ka tha de I thum wi chingri khai ji ka tha da zakshi thuyaw khla ga ji ba ji chingri khai ji ka tha de I thum li ma lai thu khla ga ji marakli in hi ki wang in hangayo khla ga ji ga ba I thum sayon ga ak le kha ba ki sayon na ga rally pen thuyaw ga ji le lak te we rawen krane ka shi pa hi chung khmai pen thuyaw de ka adam in if na ta tung hai ji ran sang sak la tak le la maning ma deแต่ฮีถูกกำไมจีนาวได้ทุ่มละครจานชาดูเช่ข้าชิปาจีนั่นทุ่มวิจิวิครจานก็ละจีวิ evidence จีนั่นทุ่มนิ่งเลยหายสักไงจีนะวะเช่นน่ะอาจีฮิลีอีทุ่มน่ะมาจุกรุมกิจีฮีบะฟิลิปปินส์ฮิลีคิวังน่ะโปลน่ะหางเอาคละโปลน่ะคิวังน่ะทุ่มลิกถาดคิมารำวิวังน่ะกับเปียวคละแล้วก็โปลน่ะก็จีเวน่ะกับปีคละก็จีทรานจิลี likely in Rome อ่ะปั๊มเวน่ะกับปีนะวะแล้วก็ Rome ฮี center of the earth ถ้าจะจ่าตั้มเวน่ะสายก็อาริงพลักกันน่ะกับปีมาเราละโปลวิไลท์คิปาฮีฟิลิปปินส์น่ะตัวน่ะปากตาทรานจิเลเลชลักกายอ่ะไลท์ก็ขังซาเดอันนั้นก็จีเวน่ะกับปีโดก็จีทรานจิลี prison เวน่ะกับปีเดprison เวน่ะกับปีเดprison เวน่ะกับปีเลยก็ prison เวน่ะ for example นั่นลี prison เวน่ะนั่นลีอีทุ่ม prison เวน่ะนั่นลีjail เวน่ะนั่นทุ่มลีกับปีครับ imagine ali persecute sa gai machine khaleya mi jili persecute sa laga ali rek laga chot lak ke na pam laga ka shag zalam tha dom mi shaw ngai ka shaw khle sa ngai sa laga chot lak ke na pam na khleya mi pa jina ring phalo da hang da khle verse 5 li pa kem tranjili for aroi nei la hangai da khle I we text we atung jili pa khem tranjili 6545 li pa khem rejoice ya li de ring pa thong lo ya li de kiwang ina ring ka pha tui chingri ka hai tui ji ana cha ka chot chang da le ya pam je na ka piao le chang ka ji ne ba ka ji ka tha ring ka pha ko ho ji po na experience how le ka ji ne ba na ma sa da le do I ma sa da le do na I ba comfort sa la ka na pam da le de ka po na ayarly Philippines we church jili
chot tak le congregation chot tak le apam conflict ka tiu ka chok chile believers ara ne le ka pi dak le pa hi wa Philippines which church chile ka pi dak le no ana jik tha cha ka chot chang wi je na peace jing ri hai ji le sa klo de jing ri hai message ring pa the lo ka message ka pi dak le ji powerful sa na ji de na I mi rin li compare sa ing si ji ba na jik tha jing ri hai ji ma le hai ri do ma le ri do ka jik tha shit ka sang le yao do pol ji chỉ ba gì coi sinh sang sang ngay chứ cô nếu vì vậy gì nên là vì răng lịch sang ngay cái gì cái thà đó lấy đồ cái ba gì mà chụp sang ngay chứ cô mà chụp sang ngay chứ cô cái là chỉ li congregation chỉ li chính riêng hai mà lấy sao này dispute cái lấy sao ít chắc mà bảo lui cái ka believers răng lịch cái sang mình ping hila mà ra khali vậy hi cái thao conflict là rag shung lấy so hi cái thao hang maron là cái hang cái gì thế gì exhort cái sang gì pala ke ji ti hi wen de la sha de khui sam bang ji ne now arai tum we point li ung lios itum nam akali ma chu ki ji pa yin ba vrai shi hi itum na ning le ashama jing le hang dar vrai shi hi suffering pain ji li deny masalak mane itum ka chot ka chang ka je hi li atum deny masalak mane ka kai ka deny sak pai sa ko religion kai ka ba Buddhism, for example, enlightenment, samang kavaida atumwena shock to you. Among in vapam like meditation was how like a vapam to high. Detach sa to high, over to you wena. Come, rather, it will very shiva detach masalak mane. Detach masalak mane. It will very shiva redefine rasako. How do you redefine the world? How do you redefine yourself? How do you redefine your life? Very sure Jesus Christ retrain nagatali lag baji machuk na sakngai ko ningli haitik na sakngai Philippians na hilika pi dekle now let's go to the text in a chi the larger context and tada tyo mai kan thumle hangai ni come main text in a hili mamlai lak ji in thumle hangai ni verse 6 li e li kapiai li de do not be anxious about anything today. Now let's see the reality of anxiety. Jangan itu anxious. A universal human problem no hi. Universal human problem no. Do not be anxious about anything. Dah hangai le ko pol nahi le. Now, kiwang itu anxious masalo jad le lo jide. Do not be anxious about anything jile ko. Do not be anxious. Kasi ji ning le hai ngai. Laka anything kasi ba ji hai ngai. Natum na kiglay itum apamak liva haitran itum na kido ariwe in a coffee mangai jen iwing sot now pingle iwing sot now pale va jen coffee va mang se da va jen iwing sot now pa na ki mangai le jen da ai that anything dang jin wo jen iwing sot pan anything ji kui sa nai chi ja ki kui mi gi le bhap ma ta thui ji ko jen mai chi maraklia sakchine ari pol na le anything da hang da le khoi le anything da hang da le chiu ka khlatram na khi gla gi tranjili zang sir ga hai no no we in personal life family life career life jang no we manglarin we kala no we society we ogtu we geopolitics and national politics everything zang ga hai no hele about anything chi da le and why it's so powerful kiwang na tuyar here right now kula kada anything gi na jak ba sho kula gi ne ba do not be anxious ta hai dak lai dang and it me anxious lai ga hai akam outcome ji khira sok ni le yang da ukhnang ga hai translate anxiety rao de kiwang le gi translate akam knau thang khira sok ni le jang you outcome hi khi le jang gi ju ukrung le malung khring ji lai sho no mi sai kor le sir ma khlai ma le lak mani ada yu so ba ini yo thui ba la ga khrijan cha je na shimpom ma ha wi maram li shimpom khyor maram li khrijan cha je na yu so ba na hang da ta to malung khring ji future mu chu ba la ga tan gai jing na lang de effect ra sa ji no ki hang le gi tran ji le I tao je ho ji ka tao le je na as shimpom yi yor pa pom yor pa apam le kha tang khul naw li 0.1% la ma kam ni hi pa yi bang lang da reject so we ji ki apam le tao ji cemetery lem
ก็ไทยอ่ะมีก็ป้ากันแล้วมาคุยนี่มาชุมตะเลยเต้นั่นเลยละตันระเดจิป้าเจงลางเดอมาอันนั้นเดอเอาเวงสดตะเลยป้าเจลีตายยังเสียเจอันนี้จีอัปปมบายังเสือเลยก็ตายยังเสียเจตัวตายยังเสียเจเจอัปปมก็ตายจีละบายังเสือไงเนี่ยข้าอัปปมบาเจ lastly มาสัมผัสลักตัว the lastly จีป้าเจ option มีเรื่องต่างจีเนี่ยเจน่านะอัปปมจีมาท่าไหนก็เขาละเขาเกเจน่าฮิเลลักเจน่าเอาเจอะไรก็สดตะเลยป้าเจน่ะ client ป้าเจน่ะเซ่ถ้าก็ตายยังเสียเนี่ยต่างจีเจน่าอีเวงสดเอาป้าเจเนี่ยแต่ไม่ตารังเลยกันนั่นแหละขมังหางเอาเกจะอัปปมจีเซมิทรีมากันเนี่ยต่างจีละเจน่างล่างดาวคุยจะคุณดูไงเลยก็มาตาลักมาเรื่องจะเอาจะขอ you know outcomeจีอารมณ์จุกวาดักเลยจีโอ้ยจิลิปอมก็ว่าสามจิตไปชินเนี่ยอีว่าก็ป่าไปชินเนี่ยมีกูมุ่งคุยตอกจีก็ต้องค่ะฮี religion มันน่าสังรังข้อคืออีทุ่มมีกูมุ่งริงรักตักเลยวิคุยกันตอกจีจีท่าจีเนี่ยวะถ้าแต่เอาคำคิดอะไรเลยก็จะว่าจริงกันหลังนั่นมันจุกว่าขายก็เลยอีทุ่มมันจุดชนนั่นเลยว่าดักเลยก็เลยจิลีฮีก็ท่าฮีเลยจีโน่ขังจีขังจามเฮล่ะอุกลงเชลีล่ะก็ไม่คิดราชกเรื่องก็จะเฮ nowอะไรอีทุ่มนั่นทุ่มเลยพับตั้งสักง่ายป่ะมันจุงสักง่ายป่ะฮีน่ะ the word anxious ก็จะว่าฮี Greek นั่นแหละ mention มาซาเลยแกค่ะ anxious ก็จะว่าฮีน่ะอีทุ่มเลยมันลุงริงสักตะเลยป่ะฮีน่ะอีทุ่มเลยนึกว่าอีวิอุกลงกุยเงินตัวกลีขี้ซากเลยก็จะว่าจีมันจุงสักง่ายจีขี้ซากเราตัวฮีน่ะขี้ซากเราก็เลยก็จะทรานจิลี to be divided divide ทั้งสักกี่จะโค anxious ฮีน่ะจังอีทุ่มลีขังจีขังจ้าฮีอารีเว anxious ตั้งกูตัวเนี่ยก็ท่าทางนี่เลยมันลุงคริงจีนี่ก็ negatively มันลุงคริงขังจีขังจ้าเปี่ยมก็ให้หินน่ะนั่นลี divide ทั้งสักกี่จะโค divide ทั้งสักกี่จะโค pull in different direction นั่นเตะ the pull ซะไปจะโคนั่นลี which means anxiety split the mind between trust and fear น่ะ trust ไป divide ทั้งสักเอาจะโคชิดก็สังเกตนะขังจีจีดีไวท์ทำอย่างไรจีเดเจน่ะนั่นจีมาพาคุยลุยจีนั่งจริงจังใครทรานจีลีนั่นมาพาคุยลุยจีคิดหาสิ่งเล็กจีนั่นก็ลีก็ทาร์กเล็กจีนั่นวิ stable of mind เลยก็ให้จีจิงรีให้เลยก็ให้จี Adam and Eve นั่นเลยก็ซาจิงเรียนเลยก็ซาจีโมเรราสังก็ให้จีนะขังจีขังจานน่ะเป็นเลยก็คิดหาสิ่งเล็กมาเทลุยจีฮิวักต้องคุณว่าวิจิโค divided สามีวิจิโคร้านอาหารเด you cannot serve two masters ยัดเลยเด now do not be anxious ต่างเด็กเลยจี do not be anxious มาลุมมาริงโลน่าฮิวักว่าเดมึงเชียโลจีเด็กเลยจีน่าก็ท่าเดเลยดูชิบะจีมาชุกมาสักไงจีโคมาชุกสักไงจีที่มีกระต้องกันจีนี่นะ face ฮัสเซอร์เด็กเลยเนี่ยface hazard เด็กเลยเนี่ยมันก็สามารถเลยลักมันเนี่ย so now อีทุ่มลีก็ท่าเดียนะ anxious ไปเนี่ยอีทุ่มลีก็ท่าเดียมึงเอาเลิกจีทรานจิลีขณีเหี้ยนะ trust and fear เหี้ยนะ divide ช่างสักเลยก็อารมณ์ทุ่งจิลีนะก็จะพาจิลีจะจิกเลยจังจิน confusion wall เลยนะน้ำมันเนี่ยจิว outcome นะคิดดูน้ำมันเนี่ยปั๊มเที่ยวรับใครคนนึงก็ท่าระโตจีก็ท่าวิขังจีขังจามไม่น่าเขามาก็ท่าจะมาชกลุยเข้าไปเงี้ยจีเงี้ยชามไหนต่อก็ได้ลิมาบาร์จีน่ะ dependent มาเลยลุยจีน่ะชดช่างน่าให้แต่ก็ท่าจะสารโตใครก็ว่าก็ทีก็สารเลยสตรักก็ชกอะไรได้ใครก็ว่าป่ายังไงได้ใครก็ว่าริงก็พาจีพาทุยยังไงได้หินสับไปนี่ก็หินองชุงไปนี่ก็หินแบบไปนี่ก็แต่ก็ต้องก็ลีจิงรีก็ให้พาจะเธอจีนวะนั่นจิงรีก็ให้มาพาอย่างละกันโดจีก็ท่าเลยก็ให้ทรานจิเลยมันลุงคริงเลยไงทรานจิลีขมาอีทำเราไว้แต่เอ็นชิดเลยลักใครทรานจิลีนั่นมุ่งจุกยังลักใครระโดนั่นคิดซาโดจานตมจิลีนั่นลิจิงรีกับไว้บ้างคุณนักเขาไว้บ้างนั่นคิดซายังโดมาจุกสักไงก็จีบาบารีไบเบิลนั่งหังตะเลยป้าวะแอนเชียสังตะเลยกรีกเหมือนเขาชกตะเลยป้าวะนั่นลิดิไวท์ทำยาวจุกเขาขังจีก็เลยชิกก็สังฮี trust ก็จีบาฮีคุยทุยมีฮีวังละ fear เจนก็จีบาซาสิกเลยก็จี confusion นั่นหายยาวจุกเขาAre you in a state of confusion? Everyday life li, no we merin li, ring magis li, lay the lay cover, ache, matalaki na machuk sangai, the e lay the lay cover, something is wrong with me, Gajabaji, machuk sangai jidla. Something is wrong with me, Jidiji, no to lila, ningly hang sangai. Nothing is excluded, hilly, Paul Nahang the glitchy.
do not be anxious about anything gì nothing is excluded cái tông cái dân sơ gì nó hi cái tông cái dân sơ gì này nuôi mình repeat đó nuôi giàu rồi cái tông cái dân sơ gì nó hi so nó cái thằng đó mà chụp lì đô cái gì bà gì nó nín lì cái thằng lì đô cái gì bà gì mà chụp sợ ngay gì à tâm cứ chúng ta lấy khuy cái này trong mày có cục sợ à dinh gì cục sợ váy xa cái thế nào nó chúng lì chi mà chụp sợ ngay gì nó vì internal spirituality gì check sang sợ ngay gì cái thằng đó lấy lì cái gì bà hi for example nó chúng ta không mang hàng cái ý chúng nó mà ra cái lì ukhnangai cái uklung lì ukhnangai cái và social media làอย่างđấy mà nín là reels làอย่างđấy yêu người sau nó hàng đó nín cái với reels chỉ rằng hiện gì nín cái mà ra tay đó hàng thật đó đúng là cái thật đó lấy cái siêuอย่างcái lấy cái mà reels ra tay đó you know AI world advanced world hili ya cái lấy được lấy cái gì nó không vang mà đó là mà nín là nó không vang mà đó là so ít mới người sốt nào gì nó không vang mà đó là reels hiện gì là ya cái develop sa cái ya cái sung cái hay à advanced world hi là nãy peace mà mi rửa cái khi nào mi mrang đó khi bao bang li lấy đó advanced world hi là ya cái scientific age hi là mà mi rửa đó lấy cái bạn mi rửa đó nên mình chụp sang ngay next li tao say anxiety li cái thằng response to the anxiety cái thằng sara hi le hangai được le but everything in prayer supplication and thanksgiving let your requests be made known to God chả le đây prayer dependence on God really prayer cái sa sai ha cái sa regular sa la cái sa sai ha cái thằng sara do cái gì bài là mà chụp sang ngay chứ khó scholar cái này đã hàng gì này nó thùng sit mất fruit tâm thay nick này hi và child psychology khi lấy này nó thùng là tầm tới lấy ra nó khi hàng cái gì trans liver say ha cái sai just it's a clutch đã đây ít thùng lấy psychologically thật là comfort mi không ai ní chứ khó you know for example nó upai lấy tụi nó mang say ha sa là mình là say ha sa là thế nên say ha cái sai gì even mà yang nào là say ha sa là PK đó mình ngay lên nó thùng Hindi movie và chỉ nó thùng yang ngay lấy ra exam ngày nay trên exam power trên là người lấy gì khi đó lúc cái có cái thao sang là cái khi đó qua gì chụp ra là chỉ lấy ra khâu đồng tới lấy gì thật ra ra phong sốc tới lấy gì thật ra ra phong sốc tới lấy gì thế nên thùng gì thế nào là proof sa tới lấy bài là hàng tới lấy argument bài hiện là say ha cái sai gì thùng li psychologically thật ra chính vì hai khram mi khai bị vang ấy nè khai này cái chỉ bong bài hiện là khang nào which is different with the biblical concept đúng itum li chingri khai khura khami hi mara khali ve itum li saya sa lo ge tran li saya sa lo mya khali depend sa lo ge ta da saya ga sa ji ta da ji na li chingri khai khura ming sa ge ji psychologically it's just an illusion ge ji an argument sa ji no do you agree chu world view la track as tak lai de chu world view la track as tak lai chu world view hi na la itum li tra kha atheist ping li la tra li la hi tha da zakshimi la ga le da klai khachili kin response ha do ge translate in light ga parking C.S. Lewis na hangai de le kyang la je prayer is not illusion but relationship jet le de relationship ne jet le de Lewis na ki argu sa la ge translate mi kumo hi za thai ga translate mangai ga translate mangai jinda là cái giặt hai cái thằng li giặt phá giải chính đó chỉ hôn cái mấy này chúng ta xây khá sát đặc lý gì there's a reality ác lệ cái gì ba hi proof sai cái chính đó vậy something real cái gì ba hi proof sai cái chính đó imaginary là mấy tiếng lắc mà này cái chính đó hi hàng đặc lệ hi so anh hi ina ha mà thalak cái là C.S. Lewis na hai đặc lệ ba hi là vậy itum li ngay shirk vai ác hàng đặc lệ ba hi là vậy khi hàng là cái gì translate I don't go to religion to be made happy jilete. Nali ring phak vai wang na religion jili ra kha jili khaba maning ne jite. Khale kala nali comfort sak vai nu we are really struggle sa li chingri khai vai wang ina rally khra maning ne jai lete. Hi thuk mai da lete. I thuk mai chingri khai ji rally valo da tang inang dak leje. Khai li thuk mai ba khigla da anang dak leje na
ring park vai rally va the le ka ba jingri gai wang na hi thau peace when away sak vai wang in the Christianity li comfort samang vai va the le ka ba don't go to the Christianity they don't become a Christianity yet like they don't become a Christianity cái này question sao phải chứ, yok khi vắng này Christian chứ mà sai chứ, rau là comfort lệ chứ rồi, rau là riêng cái phát lệ chứ rồi, khi vắng này rau là mà bà cái gì, khi lấy hàng đặc lấy ba hiện là khi hàng khác cái gì translate Christianity cái gì bài bản thằng, ít thùng lấy redefine sao vậy, challenge sai cái gì đó vậy, khi challenge sao luôn, cái gì bảo creation fall, rau cái gì là disrupt sao vậy, ít thùng creation fall sao vậy, chịu vắng này, giặc sĩ thuy sao rau vậy cái gì đó, chịu vì machine truth pajiva itum ning le haishon ro kho gajin da be khon ka zar jaga shi ka chot ka chang anxious ka sai hiva le sa shon re gajin da which means the Bible prove that it's fallen world corrupted world matha ke ne shemai ga sa ji ka chingri ga hai ji kli le do ga ji than ji li Genesis 1:2 li perfect salang ne shemai de le ji kli le do there chili ki le do ga ji than ji li relationship le ga jin da be relationship every relationship lay cái chính đó chế này chúng ta say hang cái sao gì lệ itum Bible lệ say hang sa Matthew 6:9 lệ say hang sao gì lệ itum ai thà đó oh God đó say hang sao đây không our Father gì đây ra gì đây which is very relational meaning là Genesis account khiang translate Adamena ra chan cái cái say are really relational our Father who art in heaven today kalau Jishu cái gì là itum relational being krami được lại nó thế nào itum hi reality này cái gì nó thum li mầm lang sắc ngay lạc chi mầm lang sắc ngay lạc chi so okay thế nào lastly ý vị ta mà nói cái này verse khani hi cái sang đó vai thali now supplication idum supplication cái gì về ra gì mà thala cái là supplement cái sa wholeheartedly thada nuôi uglung niang cái dong cái gì ra li hor cái sang cái gì ba hi dar ka sai cái gì này chỉ li nuôi manglarin là phasarin là uglung sai ko rồi ring wa cái sai ko là ra li mi cái sang gì dar ka sai cái gì ba hi nó li do tum le hangai gì lastly thanksgiving with Thanksgiving cái gì translate nó thùng là khi thấy cái đó nó thùng khi vắng là những cái gì mi đó ít thùng mi cũng mua hi ít thùng những cái gì không mi hi những cái gì mà mi thấy lạc mà đấy những cái gì hi khi vắng là về ra lên những cái gì mi cái gì đó cái chốt cái chẳng tâm lý là những cái gì mi lô đã hàng đấy mà những là cho nên chính vì cái mà lại cái chốt cái chẳng tâm lý là những cái gì mi lô đã hàng đấy why should we give thanks to the Lord when we are in this anxious world chẳng thật hi thật cho chẳng là cái tâm lý khi vắng là mi cái gì đó cái gì translate we have to understand the character of God rau character gì thùng cái thấy được cái sao có thế nên là bắt hàng miao cái bài khi vắng là character of God he understands sao gì được cái sao cái gì translate God is sovereign in control ra này thùng li control cái tông cái control sao để lấy khô even though thật cái tông cái gì fall apart side là we run in control chẳng itung la tam cái gì right sovereign God này cái ba gì mầm lang sang ai này what if tân là ra sa đó là run ít thấy cái gì khờ park vai in sa đó lấy khô cái gì run hàng son gì này God is good itung la tam gì right phala cái gì our character liền ta translate God is sovereign God is good why God is good because God is not against you not against you Hili na mathalak khai akapa khui jino Psalm 34:8 test and see that the Lord is good today test sang lo jin da be raji ma phag la ji test sang lo jin da itung ku chung cha ji half cook mang test sa ji la without goodness without character ji understand ka sa tha dar ka sa ye sai ha ka sa thran ji le nu li chingri khai khurang sa ke jai ka ba rai thuk mai da test sakyang right took me the study saji darga saji no that's why Psalm 34:8 says test and see that the Lord is good jadagli day chena itum mam lai gi ba yin ba hili ma thala kai aka yin ba kigla ji da khaba even when life is unclear itum mi rin unclear sa sa da la God intention without intention towards you mam lai sangai go towards you are not harmful masalak ma ko Zibaji, mom lying sang I'm
Then God is near. Raya atam gaj vajli tumling and nishon the lake hog baji mam lying sagnaim ne tumli. Kala rai caring sala hog baji mam lying sagnaim ne. Iran tumli cares hashon the lake hog baji no tumli. Ning la haishon sangai. Kala God is faithful. Rai faithful sako. None faithful masalak sala virava faithful sako. Kali proside le Jishu Christer ogtuli tumlirati mi. Kala Jishu Christer he kido yesterday, today, and forever jad le ko. Hebrew 13:8 jili. Chena no tumli mam lying sakai pa hinava. Virava faithful sashon ko. And in everything virali horg sangji itum dargasai. Then lastly, Chingri Gahai Gajbahi, next verse li tying laga, buying cover. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Peace Gajuan Rarado Gajitranjili, peace O Twikachi Kawen Maramani. Maralakmani. Kachi Kawen Maramani. Kajuan Raglag Translate, Rawen Rako Gajabaji, Notumliji Tadati Omega. Understand sang sakangai jene itumna peace kaji hili itumna Hebrew to na yengwa ka shalom the lady shalom peace kaji hi lady the jinu tumli mam lying sangai shalom kaji we far more deeper than the peace kaji ba hi lay ko jena he idea hi na ki carry sang ji translate wholeness ka tongkha kaji hi completeness harmony kala well-being and restoration hi ka tong ka jang chino Hiuga Klatina Kigla, Ati Rawi, Jishu Christa Lungli, Chingri Hai Kigla Gitranjili, Hog Pokli creation, Rani to Lisham Kuye, Kalachi Itili to me that Vamaman Laga, it fall away, More Wang in a false away, corrupted walls away, Kachi and Matane, Rau Chingri Haji Kurami, Shone Poga Pina, Kalajishu Christa, Prince of Peace Aklatala Raye, Kala, Ring Shogli Shide. Kala katang makvaya chingri hajili itum vapam lirajide katia jikurjili ki kapido rest in peace jilede. What kind of peace is that? Na chingri high rest in peace chingri high jikuli zangai rest in peace de chingri high ji na jena tang hauraga katang makvaya chingri jena tang rikle kajibaji question sangai ji. If you want the eternal peace, kya kachot chang sadala maram re machimane he is a fallen world tadai tumli prom shock by trakle kha jiwi chingri high internal peace pa hiba refine relationship atam ge jibli khle ge jili khone chena itum with peace hile hang de peace hang de verana bol na kya kachot sadala hunger de hang shap de pa hiba qn ragle ge translate katang makhwai ji with hope ji Atam gaj bilik lay wangina, ju hope jimash man clay wangina, peace gaji our ninjili bo salan courage salakin kalani. Chena, itum psychorilla, Veresia ax had a chigata with chingri high uklum chili, octui my sassy, hang like up some. Thank you. I call he or Jali, Tada, he online fellowship here, or Adam Kasaka. Can true peace exist in this world with topic here? The Ram Ara he reflection Adam Kwika House, Psycho Adam Middle.